Laga PSLS Luxmawi dan PSAP Sigli dipimpin oleh wasit Safrijal Exos. AW1 Ulul Ajmi SPD, AW2 Munawar SPD, wasit cadangan Hamdani SPD, PP Ilyas Ibrahim SPD MPD, sedangkan IW Mustafa SPD. Ya, kami juga di sini menginformasikan besok malam laga yang Anda nantikan juga akan kami langsungkan di Stadion Kebanggaan kita. Seperti yang telah kami kabarkan